Yego reka twongere tubifurize igitondo cyiza abakunzi ba RTV show rimwe ikaze muri breaking news. Ni amakuru akomeza kugenda tugeraho kandi ni ingenzi ko natwe tuba tugomba kugenda tuyabagezaho. Ngira ngo twarabyemeye kandi tugomba no kubikora nkuko twabyemeye, gusa uyu munsi wa none wo muratwihangana kubwo kuyakererezamo gake cyane. Reka rero mbanze nifurize abakunzi ba RTV show rimwe igitondo cy'umugisha, guhirwa guhamuka ronka mu mirimo itandukanye mugenda mukora umunsi ku munsi. Ni by'agaciro gakomeye cyane. Rero twongeye kugaruka mu makuru, ndagira ngo nkuko twamaze kubasezeranya ko ku kiganiro cya mu gitondo ni mu Burundi ndetse n'ibikorwa by'ingabo z'abarundi hirya no hino. Mu by'ukuri rero tugiye kwinjira, muragira ngo rero nyemerere tugaruke ku gikorwa gikomeye cyane ingabo z'abarundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ritambutse cyakozwe nyuma y'uko rero abarundi bivugwa ko bafashe abarwanyi babarizwa mu mutwe wa Red Tabara utavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo mu cyitwa ambuscade, mu cyitwa patrouille baraye bakoze, aho bivugwa ko rero bafashemo intwaro nyinshi cyane zabo. Bivugwa ko rero muri Kamanyora ni umujyi kuri ubu ngubu bigoranye gutandukanya rwose ngo ese waba ufitwe na Wazalendo cyangwa waba ufitwe n'ingabo z'abarundi cyangwa se waba ufite na opposition yabo, ariko twari tumaze iminsi turi mu rujijo. Ijoro ritambutse rero nibwo twabashije kuba twamenya uko bimeze. Twabisobanukiwe dute rero? Mu by'ukuri ingabo z'abarundi ngira ngo twese turabizi ibikorwa zikora, tunazishimira cyane rwose ku bikorwa zikomeje gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibikorwa byo guhagarika M23 ndetse n'abafatanyabikorwa bazo aho bari hose. Iki gitondo rero nibwo tuzindutse twakira amakuru atubwira ko abarwanyi benshi babarizwa mu mutwe wa Red Tabara bafatiwe muri Kamanyora. Ahangaha rero twese turabizi ko hari umupaka uhuza igihugu cya Kongo, Rwanda ndetse n'u Burundi, turabizi neza rwose. Ariko bisa nkaho rero ngo aba barwanyi mu masaha y'umugoroba b'abarundi nibo mvuga ngo bazamuye indege yo mu bwoko bwa CH4. Iyi ndege rero ikaba yari izamuwe itagiye kurasa, ahubwo yari igiye gusa nkaho ikora recherche cyangwa ijya gukora gusa kwinvestiga ngo bamenye ahantu aba barwanyi babihishe, kuko bari bamaze kwakira amakuru yuko muri Kamanyora uko byagenda kose haba hariyo umwanzi cyangwa haduyi, kandi haduyi yari ahantu isaha n'isaha yakwataka kandi ashobora no kugutsemba. Ibi rero byatumye izi ngabo z'abarundi ndetse na coalition yabo yose, ariko amakuru yemezwa neza ko hariyo ingabo z'abarundi arizo zakoze ibyo bikorwa, nibura 90% nizo zakoze icyo gikorwa cyo kuvumburaho umwanzi yaraherereye. Mu by'ukuri rero iyo drone ikimara kubahereza amakuru nta kindi cyabayeho, bahise bataka cyane babagotiramo hagati, cyakora nta masasu yigeze yumvikanayo mu by'ukuri, kuko bagiye gushiduka bisanga muri ambushe aba barwanyi ba M23 ndetse bivugwa ko ngo abenshi bari bariyo ari ab'umutwe wa Red Tabara. Twavuga tuti rero ingabo z'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi muri rusange bukomeje kugenda bushaka ahantu hose umutekano wabo usesuye, bavuga bati uyu munsi nibyanga ejo uyu mutwe uzatugabaho ibitero, kandi nyamuneka umunsi batugabyeho ibitero twebwe ntago tuzabasha kuba twabyihanganira. Ngaye nguko rero, ngaye nguko. Ariko ibi byose bibayeho nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ashimira cyane ingabo z'abarundi ziri kurwana urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guharanira amahoro ndetse no kuvana mu nzira ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa ARC ndetse n'umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, cyane ko yagarutse cyane ku mutwe wa Red Tabara. Twese turabizi neza ko ingabo z'u Burundi zinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zigiye kureba ikibazo kimwe gusa, ari ikibazo cy'umutwe wa FDLR ukomeje bambe umutwe wa Red Tabara murambabarira ukomeje kugenda ubikitso ndetse ukomeje kugenda uteza ikibazo ku butegetsi bw'u Burundi. Ngira ngo twese turabizi ko atari rimwe cya kabiri uyu mutwe ugerageza kugenda winjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi yongeye kugaragaza ko uyu mutwe umunsi ku munsi ari wo wica abaturage, wambuka ukinjira mu gihugu cy'u Burundi ukajya gusahura ndetse ukanica abaturage
ibi rero bikaba ari ikimenyetso kibi cyane kandi kigomba guhagarikwa mu buryo bwose bushoboka. Ngaye nguko rero niyo mpamvu yashingiye kuri icyo kinavuga tugombe tubungabunga umutekano w'igihugu cyacu, kandi ntago warinda imbere mu gihugu ku ruhande rwa cyangwa inyuma yacyo hameze nabi cyane. Niyo mpamvu rero ubona Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi akomeje gukaza umutekano, ariko yibanze mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaye nguko rero ni gutyo ibintu bihagaze. Abarundi mu by'ukuri twavuga tuti bakomeje kugenda bakura mu nzira ndetse banahagarika uyu mutwe w'inyeshyamba wa ARC M23 ndetse na Red Tabara, cyane ko uyu mutwe ni umwe mu mitwe wijeje igihugu, wijeje umutwe wa Red Tabara ko ngo uzawufata ukawusubiza ku ntebe y'ubuyobozi. Iki gitondo cya none rero mu gihugu cy'u Burundi iki gitondo cya none kizindutseho ni uko mu by'ukuri bazindutse baraye batangaje ko cya gikorwa cyangwa wa mushinga bahuriyeho n'igihugu cya Tanzania wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi ngo kigiye kuba cyatangira kuzurwa gake gake. Mu by'ukuri rero twavuga tuti igihugu cy'u Burundi kimwe mu bihugu birimo biragenda byiyubaka kandi neza cyane, ni kimwe mu bihugu birimo biragenda byiyubaka neza kandi cyane. Nyamuneka rero mu mpunzi rero z'abakongomani zinjiye mu gihugu cy'u Burundi zamaze gutangaza ko zishimiye ubuzima zibayeho, ni nyuma yo gusurwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Edouard Bizimana ndetse n'abandi babishinzwe bose, kugira bajye gukurikirana uburyo umutekano wabo umeze. Mu minsi 3 ishize nibwo yagiye kubasura. Nyuma yo kuvayo rero ubuzima bwabo bwahise bwiyongera, ko hari byinshi mu byahise bihinduka. Kuri ubu rero amakuru yemeza ko abaturage batangaje ko bishimiye kuba barahawe ibyo baburaga byose, kuba barasubijwe mu byo baburaga byose, bakaba baramaze kuba bashimira kuri byinshi. Ngaye nguko rero uri kubyumva ko babandi bagenda batangaza bati ngo inyeshyamba za M23 nizo zikwiye kuba ngo zagira gute, ngo zakabaye ziyoboye bari abaturage. Muri make nyine ngo bakwiye kuba bagaruka muri Kongo, ariko ntago byoroshye na gatoya. Barundi ko mbona nabo ari ibyotsira. Nyamuneka Evariste Ndayishimiye rero mu ijambo rikomeye cyane ati twe ntago tuzi icyo u Rwanda ruduhora. Ibi rero yabitangaje ku munsi w'ejo, ni mu gihe kandi uwitwa Bertrand Bisimwa ndetse n'uwitwa Colonel Nanga, aba bombi bakomeje guteshwa umutwe ndetse bakaba bakomeje kugenda bakorwamo akazi katoroshye n'ingabo z'abarundi, dore ko basaba abarundi kuba bakitahira kuko ngo nibo babazengereje cyane. Kunzi bacu rero ibyo mu Burundi byo rwose byamaze kuba byaba ibindi rero ubwo ni courage kandi ni imbaraga zikomeye cyane ku barundi ndetse mu by'ukuri n'abazarendo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushakira hamwe umutekano w'igihugu cyabo rwose. Tubashimire cyane, turasuhuza abarundi muduteze amatwi aho muri hirya no hino. Reka rero tubashimire cyane, mukomeze mugubwe neza.